Babasu isidenda laikhte mamasu laikhte inau nupasiga kamai lehdoi ba ai sumaina laithokpadi yaroi thabaga thidadi yaroi o yumsibu kana libige thom ta hangbiyo ba Kananu mi ayung antasida kay layrage kananu mi kay layre bema ayung antasida Nine ay kiming Mary kawi nine ko kita yung da thawa mo samta bibiyo ba kadai dagi thabak no da tabak amata laite chalo atopodo oina hangluro chalo Nine ay ki babas laikidre ay ki mamas laikidre Nine ko yung da thabak mo samta de bibiyo ba nine na hay ba loy na yage Aigise yung amatang kasang nagahangkige tabang laigadrana. Yung siyo kana laibiba no, to amta hangbiyo ba? Kanano, lae hangage. Kari lairabano, atheng basida. Kari lairage bema. Nene ay tabak tiba lakpane, nene ko yung tabak mo sa amto di bibiyo ba? Nang bu kari ming kaugine. Nang bu yung gitabak karahay gadaro. Nene ay giming Mary kawi pi ay di yung tabak loy na hayni pi subas hayni kolik fiyang uso hayni waiday uso hayni loy na hayni nene. Panadum pareda. Ay sunahandagi ay gi iteng karadang pangbinaba nang gumba nupi masaaba tiram nibanine. Pare ibema. Dudine. Masidi thiengle hayengdagi ayuk pung mga makay nang naba soidana lau ko na Hoy nine ay challe ko nine hayang ang soidana natin nine bye nine bye kaya ada haraw na satkri no ne angang se Nine, ay lae, tuang hango ba? Ay Mary tuang hang biyo ba? Nine. Karino ne angang ji onthok nangan na lakhre da o lao chang lao Nine ay labani kari thabak tawdoino. Nai khune ibema thabak kalairi nangi thagi sagada basenbu nang nasu hanglakte nang bukhang labro Adugi di yai da nine haningru sun sabiyo kasu kaida. Pare adudi ai thokpa tawragi ko hayeng nang aingonda warau purong na bataw yade ko mayamna nungsibiduna aiki channel asibu subscribe tawbiyu amasu makha taba video uba phangnabugidamakta bell icon chu sungsoi soidana nambiyu